Sarang sani mawiwake Dani Nengah Edi Kris Nadi sareng Kadek Yunia Rismawati sane Pine Subagio lan sane Resni Sihin Titiang talen enten lali talen dane penyelidi utawi pengentar bawas mangga saking keluarga Purusya hingga saking perdana sane Kucukang Titiang.
Ada dolar acara dan pacang kemargian kalah memiliki yang adulang. Pak Dod jadi ngalih harta perkawinan. Jadi secara hukum bangsa, secara agama utawi drester ente kula bangsa masih. Jadi sekali lah sekali ira gesah ngantene gitu. Yang ngalih harta perkawinan nanti manian apang simpes liu beli ngaku. Nah, yang kumpul kenawan hari Selasa tanggal 23 April 2019 Ditya meresui sahang puniki kejangkepan
Tani Nengah Edi Krisnadi sah merabian sareng kadek Yunia Rismawati mandor sekadi adat restu lan agama dikirim di Jekule. Ayo. Finding a way around, following the base of our own. Wish we could reverse time, but adventures are made of stone. Just say it one more time, but we ain't ready to live it all. Wish we could reverse time, but adventures are made of stone.